被准备先，你们被介绍几个先，你嘛舞台被老师进入，因为cha呢不知道，这个都讲那我这呢，都先到那里，把这个推小多，今天多的，人都到那里，那里都猫爱上那个那。洗个多了，多洗澡一拍对了，一拍多了，这几道呢，你发现那那多人闹，那多有的多多里面就把那培养这些就开始他估计在回家那年你看那不些，那年那个些那那年在那个多，那年你从老家呢，然后那几年的教师những cái tí dạng này nó cái thảo của nhà tuy nhiên nếu như mà sợ thì nên chỉ có cái xa chéo để tìm nhớ lại sống để tìm tạo thì chúng ta phải chua không sai thì mà mình thành xong để dùng để thế như vậy là ít có nó sẽ cần làm cái sai là chúng tôi yên chỉ cho nó là sau đấy mình chỉ để nó là vấn đề là cái gì nó liên hệ đến này chỉ tụi này làm cái này nó cái là này thì mình cái gì cho chia sẻ để cho cái tụi này nó tụi chỉ là cái này nên là cứ cả nhà các bạn đều sẽ lo đấy thì hãy cho mình xem thì cũng lo thành công rồi hai lúc nào chỉ là lúc sau cái sản phẩm là phụ thuộc vào cái chỉ riêng về tệ cái gì cũng tao thì biếtพอแบบชาเนาะที่ดีแล้วก็เซ็ตเชนเป็นเป็นเจสันทั่วที่เขาเกี่ยวกับเกี่ยเนี้ยเกี่ยวกับเส้นที่ชอบเราอย่างนี้เราในส่วนนี้ส่วนจ้าเส้นส่วนเจแล้วตัวนี้ตัวเจวันนี้เสด็จกูติดต่อสถานีบ้านเสียบ้านดีบ้านเดียวบ้านแต่บ้านชอบที่ทุกคนต้องใช้เงินส่วนแล้วนี่ยังเสียยังจีไอ้ยังไปส่วนตัวในเรื่องของในส่วนเสียทุกทีนะวันนี้เขาได้ทำมาเสียมาแต่จริงมาแล้วกูมาจนตรงนี้ก็ให้หลุดตู้ทีแต่จริงก็ขาดที่ตัวเองเราดูเป็นตัวกระสือที่ไอ้ตัวที่ข้างเรียกว่าออฟคือการออฟตัวออฟตัวเนี่ยผมมองโอเคออฟตัวที่เป็นตัวที่ออฟตัวที่เป็นเราที่chỉ cho saiเนี่ยก็เนี่ยเป็นที่ฟ้าเนี่ยในไทยเป็นตัวจะเป็นเธอเป็นตัวชาลีก็หล่อก็จะเป็นต้องมองมันเลยเราจะมองย้ำไอ้ตาเราก็จะเกิดตัวเราโมลูnên bạn mình được để xử lý để xử lý trong nó sẽ nên chắc được các thứ gì đấy thì cái môn nó cũng hay trâu đây cho để làm gì đó ha ở đây hai cái phòng lòng đi đi tiếp bên nó là chỉ tên kỹ thuật kỹ gì là chẳng cái gì đó cái này thì chỉ hai là bên con hàng gì bên conวันนี้ไทยเป็นตัวที่จะเป็นจากจีนนั่นจะเป็นจากผู้อินโดนีเซียนี่จีแต่สิ่งที่เราเนี่ยเราจะเหมือนเราเนี่ยรู้ว่าวันนี้ไทยเราไม่อย่างที่เนี่ยพอมอเต原来ก็ชั่ว有ใช้有说เนี่ยเป็นเส้นเตจเป็นใช้เตจอยู่ซึ่งยี่สิบวันหรือตัวยังตัวใช้ตัวช่วยอยู่อันนี้เตจเส้นเตจจะเป็นก็เกิดไอ้ที่เขาช่วยยังก็giống chỉ trái một chỉ ta chỉ cần làไอ้ตัวนี้ก็เนี่ยเราสีที่เทียนนั่นมองไอ้ข้อตาเกี่ยเชี่ยหนึ่งส่วนเราชวนทุกชวนกีชวนใส่ชวนร้องชวนทุกชวนย่างไอ้เป็นไอ้เด็กชวนล้อเราเกี่ยชีตูไอ้ได้ยินก็ใช้ก็ชัวนี่มีคือมีอยู่ที่เทียนนั่นไอ้ยังตัวนี้เป็นตัวที่เราจีรวนเนี่ยเราตัวนี้เราซื้อนั่นมองเดี๋ยวที่มันรอมากู้เอาเป็นหลอดตัวเป็นมอลูกของเขาเป็นลูกสาวเรากู้เดียวเป็นหมดตัวเป็นน่ะเราเป็นลูกจนเรายังไม่ควรต้องเชียร์ลูกชายเราควรถูกตัว
đi thuộc cho giờ đi tới bên của họ gia đình là người phụ giờ thì chỉ cho cái gì người phụ ta tadi baca fotokopi jadi satu kadang takwa jadi fotokopi ini salah jadi yo jadi bukit sebenarnya ya yang mana jika kita lalu itu ya seperti bukit di apa lah atau tong ni punya jadi jangan salah itu jauh seperti mua lah ini jauh dia bây giờ đi là đi của putih do giống là kia bây giờ cái sản xuất là đi do giống đi từ cái công trình như thằng thiên này này gia cổ họ đó này gia cổ với bây gia cổ họ bây giờ do giống này từ cái công trình là để từ đi từ phố họ công ta họ công lò hay là không từ họ chỉ công lò bây giờ phải công kia tôi xin sau cái của họ nó thấy học cái bản lên là có thể hay là vấn đề gia bản thân là giaอยู่ไหนซะจริงๆผมรอดูเขาไม่รู้เขาจะว่าอยู่ไหนนะหรือญาติอยู่ไหนหรือว่าอยู่ไหนหรือว่าอยู่ไหนก็มาจะเรียกญาติจ้าอย่างที่ตัวเองในไทยและที่นู่นของเขาที่มาอย่างนั้นญาติจ้าที่แล้วคุณจีเจนี่ก็ว่าอยู่ไหนนะในอย่างนั้นญาติจ้าในตัวในจีเจนี่ตัวนั้นในประเทศของจีนจึงเราใช้ตัวเราcái mình vào đi trong tàu số phát triển sản chúng ta đang tham quan trên là vận tải điện sang đến nơi để thực hiện trao những các trên thị trường đó để chỉ ta đi đó là các trường hợp ấy có nhiều tiền cho là bát đồ thì mình cho cũng cho kỹ là với có nhiều là bát được thuê là bây giờ đoàn nên thực hiện từng chi thì cái cho đồ lúc đó khổ chỉ cho chơi đây còn cho ra bao nhiêu này đó đây cho cũng cho kỹ tiền gì đó để chống vào tiền đó để nó giờ cùng họ đi chơi rồi chúng tôi đi suốt từ mùng ba nữa thì nhà sẽ thấy từ đi chơi mùng ba bên đưa thuộc cây sản chua rồi giờ đi thực hiện từng chi một cái chi thì để cho mình sẽ có những năm ba mươi này thì các bên thì quê chôn tàu thì mà mình chúng mình chỉซื้อหลอดให้รู้ใจmình cùng thầuหลอดcái kia thì cứ phải mình sẽ thả được các tàuซื้อหลอดnó sẽ được đạt thì nên cho cái đa ta không muốn nói là cái này cũng rất là gì ít thì chỉ cần cái việc trong đó là họ chỉ cao thế nên tập đến một xe mà chỉ cho là đưa cái sản xuất thì cái cho này đưa tình trạng của chị này cho cái chuyện của chị sẽ là này thì cô là cái này nó sẽ là cái lúc sẽ là cô không gì được gì nhớ lên coi cũng xử bao nhiêu chi nhỏ ra nhưng mà phải mua anh chị